Ay na! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibyak ah! Haw! Ay! Diyak mailadawan ti kinaragsak ka. Di ka unay agragsak. Ah. Ka mga numa-overjoy ka kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na! Ay sos! Naala konti na pangabakak iti rapel draw, bakit? Ay kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y ngay gaman, tinapangabakak akwarta. Ang mga numagastos mau iti awan ka is-iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya! Sursurun ta amin a beach resort. Tay papas naman kinitag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastos bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam tapag negosyo tano isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalagan o kwartatan. Nya pala sa pula. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apang iba utam bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? ay, di ka man nagbalin a piluso po bursyaw. Amok ang maawatam ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agubra iti daga. Anda makwartatan. Ay, bang restaurant tapay. Saan tumapan ag-swimming bakit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher ajos. Ken Ay, may ayakan sa... Ah, Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderin ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Si kantikit kita ang dagiti kabay ta. malagaron. Mangpili kan iti orderin ta. Darasam ko ini mabisina kon. Orderem amin na nakayat mau ta damat pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Ah, Anya mo tikas tang ibagbagamon, bursyo. Di ka lagbain. Tata Bursaw! Umaya man! Woo! ay dumanon ka, Willie! Adak dito'y unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Ah, Wayne, Willie. Kagagatang ko'y di kalman. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand. Ang mayos laang, ta kondisyon pa'y mate. Ay na, talaga swerte ka itaatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswertiak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka daw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. Uno 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata. Nalugi nga mintay mula ka na tayong. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang ka pa itinayon na. 1,000. Ay na, agyaman na ka, tabrosyaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya manaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak di tibalayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin taamok tirigat yu asa nga pamilya. Tawang ka nga trabaho yung agasawa. Huwag nga ron. Ay na, at danigatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tata Bursyaw. Awanan yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat ka. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yu ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat ka. Tumulong kami kadag iti marigrigat.
Share your blessings ako nada. Nay, kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si kamagayang burso. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapay akastaw na ya por mamita. Ay, awan! Ipadas ko la to in order ko iti online abadaw kan sapatos kaw. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana! Imbagman. Ay, da kayo ngay. Papananyaw. Umayak manumutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas men. Awang pa'y masiran. Kanami na masapsapol ni kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, ta siya kontimang bayad. Umdasan, ti do akaban. Ay, sanan. Kababain mo ta. Ay, saan man? Diyak mang lukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumatigrasya. Anawat ko Ay na, sanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Nanaimbag lang adan to ka tunyo ay asawa minto nagkapsot kayaw. Ay, naada kwarta mi nana. Apay, di yun namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwa ka ng kasapulan nyo mo't day tangay nabak mo Talaki din. Bayada kung tidwa kaban. Tay librik day takada kayaw na nasimang. Ay, malaki makamo ka nga ro dabor saw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusan iti kaiitid mau. Di ka madanagan. Tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, ited kantumot nga ited iti kwarta, nga uray di damit agdaw-dawat. Kayat mo lang nga ipasikat kadag iti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan. Tandamanan parapil ro da intun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanay no saan. Ay, sus. No naparabor ka. Nalakala sumangbay tigrasa kan ka. Iso apatsik amang nga bakak tumanain. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Intun sumarunaw nga dama pangabakak. Tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw ti inabak mo. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel ti napangabakam. Ti ammo da adda milyon. Kaya damit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes ngar aramidak. Sa anak ngagtatakaw. Isungawan ti rumbang apagbaynak. No kasta, inikan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo ili. Uwing! Yung ka may dumawat na, tama nga nung may busang ka. Kung nagiwarwaras iti barataw. When di mawat akon. Mabainak ko mga minturturod ko na. Ay, kayat natagilib-libray ng runa nung ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktumaman ni Jabalayda. Tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata? Uray utangag, tao sarakin to nagpasngayak. Sampay mga minanagbunga dagiti mula mi anatan. Sige. Anay ko 5,000 pesos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso, tata? Saan yung napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Bursyo. Nagsingpot kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Anda pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagiti akwarta. Taimpadawat mo mat amain. Awan pa'y pakakitaan mag. Madamit
Jay ngay magkutsita. Aha, manulat balor day jengay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko, mate. At least, intulong ko. Saan ko ngayon bisyaw? Kahit papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpadwan to'y nabat-bati ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Tanayin sa? Ada ni Tata Bursyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talakwak ko may tinwang no kaya na. Amo nga nga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapula nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Ah! Apay na ibusin tayo napangabakan ni Tata Bursyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Ada tay basay ngay duldulin may. Ngaminala naman. Diyak amaw no napanannan. Tasaan anagawid idi kalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi ba nga barangay? Anya? Ada pustahan, hindi kahit. Ang mga nakipusta? Anya? Awawisin lang amin hindi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga ano hindi tinapanan na. Ay, insa bakit? Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Ay, awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka bursyag. Teko namjak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapno'y bagakin kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakin ka. Nakipusta ka ijay, katnabak ka. Ha? Iso adi kag libak, bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasulisugal nagisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Ngam agpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon bursyaw. Di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat! Anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun, awan pa'y maigatangan iti sidaan. No ko naktumit nga may negosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanan kas kalapimpiman manun bursyaw. Mga nan bursyaw. Anyat masida bakit? Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ululaan, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay, Aganos ka, taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, lahat rumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpuunan ta iti negosyo dyan ng abakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akun di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalang gwad. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermonan Tadadala maestresak. Aw, Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di tabalayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwak. Tatara nun mi kanibakait. Padasa mi mamutagtara ka ni ti babay. Kay bingayan na matad atanay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayon tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi saktiadan, tinultulungan ka. Ha? May salakid daw mo, iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit, nagitid-intad ko kang kaiday.
Dakil agatan tintad ko at tulong ko ka, Willie. Isuarong ba nga subalitan nakmita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Hala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumay, ti isubali mau. Ay, ladingi, tagtata. Ni mawa na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga yasingiran nak burso, katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaw, asorwan nyo timang bigbig iti utang na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, tinulungan kayo day. Ay, awan na. Di ka mat pinilit ide at imulong kanyak. Ha? Si ka mat tinang ipilit iti daya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay ngamin ngayon mo kanyak. Injulan mo kumaan, kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo tulong. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyak diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawang matutang mi kada kayo, apay nga asingiran nyo tintad yung atulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay! Awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitad ko. Mapangkay pala iti sa balay, awan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agdal na ka, Bursyaw. Sikat awan babay na. Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka mo gayam. No nasakit tinaka mo at imulaong, di indulin mo la kumanti kwartam. Agraraman kan tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tulong mo iti kalabas. Anyat klase apa nagpampanunot ti kasla. Ala, agtrabaho kakitday. Ing kasi kaswan dagijay binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta.